you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. Tam taka có fada le chuig an muan mar sros éachtach timpeall na tíre. Lá floch grána I gahar Corcaí. Achas cuma, lena me arm leis an ilharach an tros seo thór iarsmí deirg tanga bhocht na Gaelna. Le cúnamh dé I roig níos fearr an sothlam. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain you're gonna fall. Ma chéad stad na chuirt warige cháiliúil the English market, a bhfuil cáil dá bháilte agus dá chardúlacht. Ach, an meisiad in ann cabhrúlam trí Gaelga. Beidir go méid túirim ag Mary Rose Daly, atá ar bhord banistíochta na háite. Cigarettes and chocolate milk, these are just a couple of my cravings. An bhfuil mar an Gaelga sa Warrigan sa? Ó go minic tá lágailge. Brahan na dína tá ag sipadóra sa market, dína áitiúil, dína tá an Gaelge agus sa mosisipa tá lán dína ag glóraigh Gaelge chun cafe oil ar chun córá beag. Bhfuil an súcréamh agat sa? Bhfuil súcréamh agat? Sia. No. Bhfuil an siocolaid le canó gaibh se? Siocolaid le canó nán, le canó na beaga. If you speak English, I'd be able to understand you. Well, just tá lurig siocolaid le pís na beaga canó. No. Okay, well, lurig á mar an, that's all right. Agus bhfuil na únéirí na siop na dína gur ló na siopaí, an bhfuil siad cardúil, an bhfuil siad báil. Ó, is dócha, ó an gom, bhí scetamíní ar na dína beidir Gaelge go húntaach le dína eile, ach gan dó tá dína, tá Gaelge, tá lán dína báil go dtí an tanga Gaelge. Bhfuil is spíní le livanna gaibh se? Níl? Bhfuil an fiú gná spíní gaibh? Bhfuil arán crunnachta gaibh se? Arán crunnachta le sortainna difriúil arú arán. So ní gná arán bánach le sortainna agsúla crunnachta agus mar sin. Oh yeah, tug me ceann sin. Gónta. Tá a lóige leir gomsa le lúsna nó le livanna ann. Bhfuil an a lóige gaibh le livanna ann? No. Is spíní go bhfuil livanna gartha suas ann. Is sibh gaibh? I only speak English. Oh, right. Well, bhí an marga sasanach có chárdúil agus fáilteach is deirte go bhfuil se. Ach, ní raibh puim Gaelna ann. Beidir gan áireach níos fearlam shráideanna na catharach. Well, Gaelga an Sacha Gorcaig. I don't have a clue what you mean. The Irish language is dying, I know, with the use in it. You're okay, yeah. Yeah. Bhfuil an Gaelga marv? Níl. Ach bhfuil? Tá sé beag. Bhfuil mar an Gaelga an Sacha Gorcaig? Bhfuil Gaelga an Sacha Gorcaig? Níl ein díine lífa scoilga. An áiríre? An áiríre. A gapan tú gúil sé beo? Tá sé sáis beo ar sa Gaeltach agus ruir mar sin. Ach go ginrá sin air an bhfuil sí marv? Tá cúpla societies, you know, the UCC agus na Glostí. Níl an seo, tá sé marv. Agus a labhraíonn tú sa Gaelga riamh? Small bit. Okay, gur míle mágad sin. Agus me muir na stráidne bhúil me le Sean Haralam ó RTE, John Creedon. Cad a ceapan tú sa faoi Gael na Gorcaig? Bhfuil sí marv nó beo na Flastáilm? Ceapan go bhfuil sé beo galóir. Tom féin arás san ollscoil a dhéanamh rang Gaelga lábharta. Aonhí sa seachtain agus tá lán daoine eile go bhfuil simacha in san tanga agus beidir go raibh an tanga láidir uairhánacha ach tá sé cailte agus sin an scéal sa freisin. Bhfuil sí marv nó beo? Ní sé marv. Ní sí marv? I don't understand what he's saying. He's Irish. Ní sé marv. Ceapan tú sa nach bhfuil sí marv? Tá tú sa rá bhfuil sí? Tá sí marv, please. Caculóir.
mar there for every action there's an equal and opposite reaction. So Tomid ag dul I dróháin sin é Tomid ag more multicultural líle focail go manis agus dábhrí sin ceapan go bhfuil sór brú an trí eile freisin agus béad go méid béad bhfuil óméid tacht nóair méid níos mó sim ag daoine insantangam. No, Béarla, but you're wearing... Oh, my year. Oh, the year. Oh, the year. I mean, he me. Oh, right. Oh, my God. Sin Valley speak of Gaelga? Neil. No. No. Does the Dort? Oh, my year. Oh, Max. Oh, my year. Irish College. Carcalor. And will she bio no morrow? I can't answer you in Irish, but I will say that I think the Irish culture will never die. Ever. I think the spirit of Ireland will go on forever. But the language, you're not... And the language will keep going too. There'll be a revival. Excellent. Gur Magan, slán. Will she bio no I morrow? can't speak Irish at all, mate. Not at all? I'm from my own country, huh? Terrible, isn't it? Will Gaelgan so How's it going, everyone? Yeah. Yeah, nice one, thanks. Thanks. Dúirt mar amachchatí uair amháin, dúirt si nach tanga amháin atá ann ach sort ochar isteach the psyche. Ah, na yes. Yeah. Ba ábhar machnamh dom iad smínta John. Is ála gohfuil sim ag muintar churcí sa tanga, cén ar tháinig me ar bharán caintóirí líofa. Péiscéala, tar éis na báistí ar fad, tá ma brahant beagán giobalach. Filthy fiú. Tá sé ná an bara groig áil. I don't speak any Gaelic. Well, I'm just moving Gara. No Irish, just English. For a haircut, is it? Yeah, dear. Yeah, okay. Do you want to take a seat here? No. No. Just Mavroiga Gara. Just gone Marana Gara. Okay, you just want a small bit off. Dear, okay, yeah. Small bit, yeah. Agus ní smó I gúil ná ar na te. Ní smó I gúil ná ar na te. Okay. Your ear, do you wear it around the ear? No, dearach, just dearach ar bhar. Just the top of the ear, okay. Now, do you want me to shampoo or will I just spray it down? No, then it's just put it Okay. Well, go gotcha. A féad le drála, tam si denna bhíreach dul timp na tíre kind just gael in the wall. We're on Ireland talking just in Irish. Okay. Gael go again, Ella, gael go gotcha. Cwrdd tú ceis dyrhyd mi ar y gwelga gorcig yn dagan si ymran dyn ar y gwelga? No. No? No. Eachod? You first person. Na reid? Yeah. Cad is anam dut? I'm just going cutting. Cad is anam dut? Taes good cad is anam. So make a more break this idea? No, anam. It's Mission Manachon. Okay, Lorraine. Gymar, dear okay. So then Lorraine is anam dut. Okay. As will to post it. Or will Lani you got? Me never spoke Gaelic. Okay, good. Yeah. Oh. How far? I went to school in America. Okay, good. Yeah. It's Kenite America. Kenite. Okay, guys, hello. Where in America? Oh, down south, Tennessee. Oh, wow. Yeah. Right. Now, is this okay? Yeah, sin go home. Yeah. Good be da. And it's okay here, yes? Yeah, ní le naib, yeah, dear okay. Yeah, sin go home. Agus fós a báisteach, tá sé sucrathe gan fuhinna lar ag a ríis. Agus fechant catá le fáil an so in íorchahar cultúra na Háireapa. Oh, the streets of Rome are filled with rubble. Bhfuil an troir timpeall níos fan an Oscaelan. Táiscír pís a géal daoine gom. Carcalóir. Dúí sé go má an seomra seo. Cad é sin? The sculptures. Oh, se. As camial ar alíon na neu híise. In other Sean alíon. Bhfuil sé sinna gibh cuma? Pictúrí go bhfuil Seanna. Tá na pictúrí san seomra seo agus Susan Steire. Okay, as bhfuil an leabhar a gibh nó enrad? Tá leabharna an so. Okay. Níl siad tá siad Béarla, níl siad as Gaeilge. No, denna sé. Is fech mai timpeall anyways má hain na dó. She
Tá mar an cloiste gom faoin seomra dealamhóireachta cáilúil atá sothe nánan an Crawford. Ach, bheith sé níos dacra tacht ná mar a híl me. When I paint my masterpiece. Chance go meach gailga gotsa, bhfuil? Leon chance go gailn tam lurig obair na níú híise déag. Okay, clór. Tá rann dealamhóireachtá lurig gomsa. Bhfuil is gotsa cabhfuil sé? Na dealamh. Can you talk in English? Yeah, no, I'm denivírach just kind of square and dul timppel. Tá rann speisialtá lurig gomsa. Dealamhóireacht. Ach ní dealamhóireacht rudí móra bána. Tíarach é, yeah. Dína agus mar sin, rudí dína agus anamhithe. Is rudí móra fad, kind of séhar a líana go bhfuil mór. Was stunning bhfuil seomra le an so dóibh sin. Downstairs. An é? Oh, downstairs. Oh, yeah, there is. There's sculptures downstairs. Tíarach é, sin é, yeah, so she has a styra. Yeah, downstairs. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Well, ní raibh chuircaigh róáil gur deire. Bhí na daoine flathúil fáilteach, fiú mar ar tháinig me ar bharrán Gaelgóirí. Ach, tá áit a bháin eile le dolagam. Tá mar hlíon éis go meice na dórasóirí, baile chialarna. You know what it takes, you got it, baby. You are the only one I chose. But don't leave me here with all these heart. Anis agus methe gialarna, tá sé bartartha gom gach sort cleachta túrasóireachta rial in aineoin na drochaimsere. An chéadród ar me liste ná cluiche golf. When it rains, it really pours. Hi, do you feel the throne shachas and linsnava, will end the Denovan so? Is the an seo Tíarach, well, yes, it's an under their fad. Tá pitch and putt last mama has the migration son. Okay, agus enra dalla? Tennis, ladog. Yeah, last stig no last mo. Last ma, Neil I'm sure chodas modern. No. Is Balaam ma vanish all ma has seen it kind less. Okay. Hi, Eamon. Hi, Eamon. Has to go and pitch and putt him or vetting. Ach, ní this comes to say Yanov and Fader. Tar lom agus tasmá me go tan amsir go dul lá na hoide. Yeah. Agus me cap go mai course féisce agus féile de chóran féin a dhéanamh ar maidile sin. Lord. Ma ceapan tú gúil sé róileach do pa rá péidir go tú seachas go mai snáfa got. Yeah, beidir bheith sin níos rúnaí cabhaite. Bhfuil began dá faoi fuithin nó chumas amíon? Tá sé isce leir fechar seo tá sé cabhail sé gáim ríte. Tá cósa siúláid chuignomid trasna. Okay, carcanar. No, well, win is trélas anyway. No, beidir go bhana me go fór. Snáf me ceapan. Yeah, díarach. Anyway, gur amachagad a sin. Fáilte rád slán. Céad a rísú, slán. Hi, how you doing? Well, leon chance go féad lumsa dul le trus a chean dóibh sin. Tá, yeah. Cá héan siad? Cá héan siad tú gná? A déan siad go dtíon park náisiúnta? True National Park. National Park. Sit down there, sir. Mahagad. Oh, buddy. Dís tá lá grána nach bhfuil? Raibh mar an túrasóirí in jobh agaibh? Tá. Bhí túrasóirí agaibh? Sin gón. I'm a man of means by no means, king of the road. As bhfuil sé seo dhéanamh agat sa le tamil? Bhfuil tú a gobar an son le tamil? Well, yeah. Le cúpla bliana, na? Cúpla bliana. Cac nóir. Ond ia, so it's féidir lumsa stop an so agus fechan tairn ar náid sin, féidir?
Gur mágad sin. Oh, yeah, sa fad. Pára gur mágad. I'm a man of means by no means, king of the road. Hi, diolch. Tá an lurig ólas faoin park as gael maith sé got. Well, tá be gan ina gom. Okay, we just want to call maith faoin na éandags na crín. Tá áitéing tá cuil daran sa, bhfuil? Tá cuil dar ins na sléite, tá ceann amháin deireg chunathe animatáir agus ceann eile trasna an luchtan seo tómís agus club na sethe. Right, is ken ólas eile ha got trí gailen, bhfuil kind of na cuasaí siúlód mar cáil amach na eile eile fálas gael. Well, tá léirscála gan seo do Páirc Náisiúnta Ciallainna. Cacalóir. Agus tá sé an falla ceann mór. Sin gúntach. Gur mágad sin. Here you got a pocket full of words that you keep in the garage. Tá gairí cuiseach matlam I Géilearna. Dairiglam tacht cuidhá daoine le Gaeilge. Ach bhailam áileamach ó bhfuil sim dá laithid sa tanga ag na tuarasóirí a hagan an sa. Tá sé gceist go féchant an féidir gná airí tuarasóireachta chunach a bhfuil Gaeilge ortha. Éon sort ruda I néachar. Mar lorig rudí Gaeilena nó rudí an Gaeilge. Bhfuil éon rud brontaine sí nó éonrú beaga tagad as Gaeilge? As Gaeilge? Yeah. Fan no midlis bin den vis whenever. Well, tá stocky in seo fechar seo. Haimsin an olug. Cartí. Cail siad. Tá féach, yeah, benacht Tá sligach. Hai táí Gaeilge a lorig gom. Rian éigen den Gaeilena. Bhfuil éon rud got le abertí Gaeilge? Just browntanas nó éonrad nó leabhar nó cartí go bhfuil Gaeilge. Tá tíléine igen. Yeah. Hoog me gewoon. Cail sé sin? Líam Gaeilge mágam. Right. A sé got inga héanáid. Sin behuntach. Excellent. Hiya. Tam sé leir rudí déantain éireann. Tá gafrod sa siúpa seo déantain éireann. Well, right. Agus bhfuil éonrad le scríóireacht Gaeilge ann. In other words, le písa beag le focail Gaeilge nó mar sin. Ní líon rud le focail Gaeilge. Right. Agus a dagan daoine stafiú a caint Gaeilge na riamh? No. An mission céad duine riamh a tháinig is that? Well, uairháin bhí mí hála mar thuirtaigh taobh mid an doras agus bhí cúpla focail againn. Bhí sé na seaas an son? No, bhí sé ag siúlthart. Siúlthart. As mí sin dára duine? First class traveling section. I think I need a lift jet. And would she bio no Marav no an Gaeilge? Unfortunately not. Okay. And would she bio no Marav? What the fuck is that? An Gaeilge? I don't speak Irish, man. I'd say it did. Do you think? Yeah, I'm afraid so. And do you hear much of it in Killarney at all? No, I don't hear a lot of it. No. Would she bio no Marav? Oh, how she bio? Gapanto. Can I start? Would she or on us Killarney tussa? Port Larrigan. Okay, Clor. Agus bhfuil a gcíonn tú Gaeilge, bhfuil an Gaeilge ann nó nach bhfuil? Tá bhuiir gus a Ryan. Yeah. Níl mé ón Ryan. Clor. Gan bhfuil si bio nó Marav? You own your Marav. Dead or alive? Or alive, exactly. Nearly dead. Nearly dead, of course, yeah. But if you ask for a ride, no surprise that they're giving none away. Tá tar éis dul timpeall baile Chiallainn ar fad, agus ní le an doubt ná go bhfuil fuileach Gaeilge an sa. Agus fiú mana bhfuil líofacht ag daoine, táid sásta cibé Gaeilge tá chu a labhairt. Ach tá tríal a bháin eile gom. Fecha seo hanis. Everybody report to the robbery! Hello? Diolch hai, bhfuil an gunna gutsa? An gunna? Yeah, dúir fáin sothe. Ná ham tír a chlas mo. No ní leon aid, ní lach an gard a bháin an sa. Díirech é hamálaí a gomsa.
Yeah, no, ní sé geiste go mé lá, ach just raimisteach geomíd an targad agus tá glústán éile a gom. Féid leat a cowrúlam, tá an denmhíocht agad dáil ón bank seo. A bheith fás a cowrúlam, tá an denmhíocht an bank ar a báil. Le a háil. Bheith fás a cowrúlam, tá an denmhíocht an bank ar a báil. Letha mé an targad leat, ní leon aiban sa, scoilte mí gaché an pingin aim se. A bheith fás a cowrúlam, tá an denmhíocht an bank seo ar a báil. Scoilte mé an targad leat, gaché an pingin do. Tás an féid le cowrúlam a feig second. Tás déanam an bank sin a rabáil a cha me cowráil o dunéigent. Scoilte mé gach pingin leat. Déna me. No geallam do, just no méid a bháin do chuid ama. Fíor caime sé a lú, ha dunéigent a tachtamach, no, it's come, fáge, ha sé cailte. The long and winding road that leads to your door. Tá mar Ross nach mór hart. Tá ma fágant ciláne I mi dhéag agus a díirú ar an tsearmán gweilteachta in iarthar chéirí I gcorca ghaoine. Tá mlán chinnte go dteocha me ar raise gaelgan sa. Ach, bhail an búla le duine éigean atá gobar agus a marachtan sa cheantar le áileamach céan tóchaí atá an tangan sa. Agus an sin cuairtehuairt ar feig, atá feheblam lena dá cos sínta san uig. Cag gur gweil gór dia. Tis go dosníon an ghrian ag scoilte na glach díarach agus an cheantar sreachta gom. Lead me to your door. Cad capanta sa faoi stáid na tangan sa timppla faoi láthar? Sé an fáibh smóthagan sa cheantar san ná fuil daoine ógan na gaeltachta ná an pleanáileáil agus mar a féad le daoine ógah nacht na geantar dúchas daoine óga gur tógach le gaelin ní leon chance go meach éon gaelin féin spéir fáca is náit mar hampla sa fráiste sa inis le bliana nuas tá cúigur nó seise dus na lead óga a lerg pleanáil agus níl siad chun na tithe dhéal ha siad chun leanaí ógan le gaelins na ceantar agus tá chuí thuirt an geantar agus ceadún is pleanáil a dúilta thar san na fad. So, mar a féidir ruí mar sin cheartú ní túr tucha blian don áit ní bheith géine ar gailin mar ní bheith muinte na háte fácha hán. Is líomháin tá an éana an anad seo a ceúra éireacht an bhláscéid agus part mórda sin ná pegséirs, nís chun na lán daoine an Milán irthaí the kind of cléachlú an tanga. Stocha, sin fáibh mó le pegná gur brúch an leabhar daoine agus má bhrún tú éanrad ar aine óg sa goáirithe éanna óga ní máilua. Hán leabhar anna dúirt anna bhomh mar bhíosáil croigice ach cinnte bhí tún chun mór aige leabhar feig as mar deidim cheartar dus na rodí sanna bheith ránach cheartar leanaína na tíide bheith hábalta péleabhar smaileo as gailin a ránú mar bhí an fánar le fáil má siad an teanga. An chúis a bhí leis an tros seo nach an féchant a bhéting mar achtan trí gaelga. Agus cinnte, tám a bheittheig fós. Ach, bhí an tros uignach, bhí sé dachar, bigant an gaelga páistúla úsáid go minic. Dúirt me ag an tús gur an gaela nach mór marmh. Agus níor tháina mé ar éon féanaise leis an ráite sin a bhré ag nó. Cheapas go mbeadh sé arúnach ag deire tach go dtí uig peg séirs, an duine a chur an daoine an bhilánarthaí do chléach chlú an tanga. Agus beagán dá séithir a léamh de féin. Seanamháin is se mission is, a bhfuil chos lééis an uig agus an chos eile ar an bróch. The place for the time and a place forward. Oh, my hand. Tegus ná dunig dearúd ón bamar listan le feiscint ar lechar gailan sa TG Ceathair níos dearna a nachta go fithe chun a héine agus parach euro millions a seachtainna le feiscint go fithe cúil tar éis an ná. Somehow
Someday, somewhere